ұшырашқан yıllar бұл 83-ші yıl, 84-ші yıl болды. Ол біздің коллективқа кішкене шындай бик дәртлігіне қыз бала болып келді. Өмір бойы Мәскеуде оздырған, Мәскеуде туып өскен бала қай вақытта ол сөздерді де кешіріміне әмкей дейесі, орынға кешіріміне әмкей деп жырлаған кіші. Қазір білесізмін, қазір ол өзінің татар жыр сәнбәділі өзінің орнын алған кіші. Көп мені көріп тұра, ешетіп тұрасыз бейді, шул қатлы матур жырлар жазған кіші. Өзіне генә хас болған манерада жырландырған кіші. Оның өз орны бар, ол хөрмәткә лайыклы кіші болып өсті. Мен шының еше ғана бик шат, мен аны чын күңелдән тәбриклейм шушы бәйрәм белән. Һәм киләчәктә дә матур җырлар язар, яңа җырлар белән безне сөендерер дип көтеп калам. Безнең гастрольләрдә дә күп кенә юк кына җырламыйбыз бит. Уздырдык язларны, җәйләрне бит. Күп кенә гастрольләр Советлар Союзында без булмаган авыллар, шәһәрләр булмагандыр дип уйлыйм. Күп кенә су акты, күп кенә еллар үтте. Безнең белән бергә эшләгән артистлар да кайберләре дөнья куйды инде. Менә шушы елларны искә алып, мин хәзер Кәрим Хәсәновның Илмәс җырын җырлыйм сезгә кычкырамыз. Şaşırıp yazdım, şaşırıp yazdım.
иҗат достымны шулай сөендереп, тулызан булып килгәнегез өчен сезгә зур рәхмәт, уны хөрмәт иткән өчен дә рәхмәт. Хәзер мин сезгә яңадан кыш турында, дөресрәк әйтсәк, көз белән кыш арасында булган бер халәт турында җырлыйсым килә. Ул безнең менә бүгенге һава торышына да бик туры килеп тора торган җыр. Ул да булса, сине көтәм.